Tendo bila oyango ni dhitiyo kod yore manyasani mag teknolojia mar nono masira marapaya manyocha onego jaod bura machon Malugari Cyrus Jirongo. Jalupo gai mar obila Gilbert Masengeli okoni sirikal biro timo duto manyalore mar yango adiera manitiere e tho mar Jirongo. Walter Nyambaga nigi mathoth. Magi gin weche mane oyangi kinde alam mane obagi dala mane en jaod bura Malugari Cyrus Jirongo. Mani maili 7 mayudore Kitale motelo ni ik mare e pare malu makande county ma Kakamega. Jalupo gai mar obila Gilbert Masengeli okoni sirikal dhi tiyo kod teknolojia manyasani mar nono masira mane okelo tho mar Jirongo e kod adiera makende. Sisi kama serikali, we will do the needful to investigate, and the forensic investigation is already on. We will leave no stone unturned till we get the facts. And we should not speculate about anything, because technology will not lie. Pastor akija hapa atasema siku yake ilikuwa imefika, hatujui, lakini ukweli wa mambo ni kwamba as the government we will do the needful to ensure we get to the bottom and logical conclusion. Kata kamano, moko kuom jotelo mane ochopo to oseyo sirikal ka gidwaro ni mondo oket ayanga nonro ewi tho mar jatelono, ka gitelo ni familia dhi dwaro nonro margi giwegi kaluwore kod kaka sirikal yulo ewi nonro mar tho Jirongo. Na wachunguzi wa kibinafsi ambao nilikuwa naona ripoti yao jana usiku, wanasema pia gari hilo lilipoonekana kwenye vyombo vya CCTV kule Naivasha lilikuwa na watu wawili wameketi mbele. Nyuso hazionekani, lakini linaonyesha kuna watu wawili wameketi, so hakuwa peke yake. So mbona kwa ajali ambayo inasemekana ikaja alikuwa peke yake? Ukiona watu wanaenda mpaka wanasema watatoa tochi, ati sasa wanafikiri polisi wameshindwa na kazi, sasa tutumie tochi. Hii tochi itaweza kama polisi hawawezi? Ikineno bende familia kod osiepe Jirongo opako Jirongo kaka jatelo ma osiep ji ma kendo ma jachiwre to kod chiwo. Huyu mwenda zake aliongolea umoja wa jamii Asaya Mulembe. Tumepoteza, ndiyo umepoteza kama familia, lakini sisi pia tumepoteza. It is very hard for me to imagine that we shall not hold discussions over farming, over politics, over the family. It is very hard. Cyrus was the cohesive factor in this home. He was the unifying force. Mose nindo Cyrus Jirongo ichano kowe pare maluma kanda Lugari e county ma Kakamega. Mbarikiwe sana. Asanteni. Walter Nyambaga, Ramogi TV.